Yaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũcangira ikundi, munini wa president arĩ Makueni na Kitui, Speaker Moses Wetangula na atongoria angĩ marĩ Likuyani, Kakamega na mwaho ũngĩ wa atongoria marĩ Magotio maugĩte bũrũri werekeire marima-inĩ marĩa wanahorokera, makiuga nĩ ũgwati ta bũrũri gũcokia kara harĩa twanarũmĩrwo. 1982 munajua hiyo siku moja Kenya iliingia hasara kubwa na damu ikamwagika kwa sababu ya watu wengine walikuwa wanataka kupindua serikali. 2007 watu wengi waliumia kwa sababu ya machafuko ya watu ya siasa. Tumesema safari hii hatutakubali mtu yoyote kuturudisha mahali tulikuwa 1982 na mahali tulikuwa 2007. Babu hii mwenendo wakimaliza kuattack police station wataanza kwenda kutafutana na jeshi yetu. That's where we are going. And that's how a country sinks into chaos. Just like a joke. Marauga kihoto kia mirurungano gitibati kuogomio na gucungireria wanangiki wa indo o undu umwe na uitangiki wa thakame. Serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa wananchi kuandamana na kujieleza, na wananchi wako na uhuru wa kutofautiana na serikali na kuwa na maoni badala na kusema hawapendi mambo mengine ambayo tunafanya, lakini hakuna mtu wako na uruhusa ya kujaribu mapinduzi ama kujaribu kuhujumu usalama na udhabiti wa taifa la Kenya. Our constitution is very clear. Anybody can picket, anybody can demonstrate, anybody can present a petition to a public office. Ona makiorotaga mũng'ethanĩro ũrĩa marauga ũrakĩrĩria mĩrũrũngano ĩno no metikĩrĩte kũrĩ na ikundi cia ekinaĩ iria iroya mweke mĩrũrũngano-inĩ ya thayũ na gũtabania ciĩko cia ũici, ũthũkangia wa wabici cia thirikari, makiruta mũkana mũrũrũ. Lakini pale katika ile mada ya vijana wakora, wahuni, wakiwemo wanasiasa wakaingilia pale, wakachukua ile mada wakaigeuza ikawa ni siku ya maafa, vifo, kuhatarisha maisha na mali ya wananchi. Na wale wanasiasa wanafanya hili jambo liwe la mzaha. Niliona wengine wanaongea hapo na kiburi na kucheka kama ni jambo la mzaha. This is not a loving matter. Hii ya uvamizi ya police stations and government installations, Deputy President, that is anarchy and you must stop it by all means. Marenda mũtwarithia wa thitango cia mũingĩ o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa magoti gũtigĩrĩra arĩa othe marabangire ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Deputy President, sababu uko hapa, muko na jukumu kama serikali kuhakikisha hatuingii nchi yetu ama hatuingizi nchi yetu kwa mambo ya vita na vurugu za kisiasa. Kuendelea mbele, kama wewe ndio unapika uhalifu na ugaidi, hatutangojea uende usababishe vifo na hiyo mambo ya ugaidi. Tutakuja tukuchukue na tukutafute kabla hata haujatoka kwako nyumbani. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia.